Iya, so na tackling to zakaba. Kila na nalenga babu. Korto na overseas team korto sa kila vinaka na team iniviti. They know the Fijian players well. Na Fijian boys while they playing rugby, keiko sa vadun ruiko lomani rara, they'll do all sorts of bad things. Areda. Na time korto sa tackle na Fiji boys sandawera korto lako mbutu na o ebana se mbutu na uluna. Angore na time gore na Fijian players sa kata-kata tu tumbuti ko nandra. Sabia badu saranga same time. Right, but dia nando to instinct ya na. Na mana instinct. Yuko zin kila. Ko kila mbate ko sa lebu sa kila boss babalangiri. Ko master of school. But anyway, bitang baka lebu bebe was birto na boys ke sa baro ngochi ko ngonong go may Vancouver to boys na team ni biti. Kira kila nunguna sununguna na intimidation but kira fumigation na lakumay. Na intimidation. Fumigation. But kira fumigation that will make it you the angry when the players. See one team playing in the World 7 Series, they're very smart to intimidate. No game. They're very smart to intimidate the Fijian players. New Zealand. Right. Rather na time sangito Vijay Vatake New Zealand ngo na Perry Baker. Kurt Baker is very smart. Iya. Kwa sa live na time sa bagadun ruwe chiko na Fijian. Dili chikon, denre chikon, dusi chiko. Tamatan to sebe ki kochi. Iyo na tamatama sebe. Iya. Ana game plan ni New Zealand. Na game plan nga Kurt Baker. Na game plan so to Vatake Vijay New Zealand ji. Badun ruwe bakalevo na Fijian players. Time tackle the kabaso na kame korto dunru. Nikenda baya ero ko au na bambule be ko bola va spoil te ki ko na ready ko na spoil te ki au ke ona nakamanta na kave ko na nguru ko na chilo o chinga kenda no mbadila ko balibo ko na babibe bodo le ki au kya ko na babibe ta ke be na wol ke be kila one side te ki mata kali ka baya kenda baya na mbule ni to mana Michael ni kenda baya me da kama ndo ne angona kurang ataka na Vanua. Me kake besa chewe enda. Na tambua sa tungo. Na me da na tambua. Me la ko. Sera mesa kausa na kake mesa kerve na vale ni Vanua. Minisa kenna tamata vinaka, yalo vinaka. Yalo malu. Yalo John. Saba. Yalo saba. Sakai kenda babu kenda vaya kenda na tomata tamu sakai ni walang ando sa dakaba bikondora kabina ka you'll be happy. Kaya kau dakaba bikondora kada you'll be happy or you'll be angry. Iyo but Michael ya chikondora ka ubuli dakina na tolerance. Tolerance, the greatest thing in the world. In the world. Basta kichisu reni chisu au la ko dore na casa na ka ke de vai na ka kwa koni tu siau men you ke de vai na ka kwa iyo kandina sese dina e ko sin da ka na casa me kenda right man gin ka ko na kalore no na tamatanga no na ko na kaida ba o jimu kwa o na to na kai jimu to vamos te kwa nei men you black panda right bad gini. Orto pa matay ko na karto sa casa. Yung ko siya nakamdo na ka. Dina. Right bad gini. Ang ko na lang balata ko na kalo na. Kenda different na. Kenda na tamata. But still be Koi ko da kababi on dara kabina ka I'll be happy. Ko na maro te kiko. Kiko sa da kabo dara kada be o koi ko na kilangan na da ko na da kabalesu. I have to pay it back. Tamata barera bagi tamata kuni takam dona kada. Ko musu sargan dona. Kau sa sinra ninduri ko boduki o yung ko induri tunga. Sa sianga. Ko boduki o yung na lebe o na boduki. Badumai baduyani. Sa. Mo badunga. Iya. Ko makuni me ba taro manana kango. Right. Kuni me vaya me kenda. Vea tegbu saranga vaya. Me bang ko boduki o may babo yung gabang sabi na kapakalevo na ibado. Ko saranga ngori. Wara me sambali wuzi era. Ko time sa badu ko e ka una first ko na lebe, ka una suleta lebe go endu me sota bina. Okay, rotuda que manda practice. Ngai suleo ko ngai miss ngai da ko yo ngai rambala ka taleru. Ngai
Michael. O pe amanda. Ano problem ke bukai ko sare dan Timiniviti pa chiko yana kena lenga babu nango nanga kortosa bakadun ria sa lebu nang gito da korto da ka baberto na Fijian boys orto na Fijian boys will stand up and want to fight back too. Na time gori na referee sa na sa bibado na Fijian boys, that's why they give the yellow card. Oh, acha. But ko bat ni? Korto sarede chiko, how can we beat the Fijian team? Korto sarede, na Fijian boys, korto dorbo yalo kata totolo na. Right. You do something bad to them, they'll stand up and then they want to fight with you. Right. Kala coach ke sare nga ko sa dundu chiko ba sa didi ni batson Ice Cube. Sa kata chiko lak ngani biulo mane ando tim ni bici. Gori. Me malu mo kata chilo manta chilo. Ochenga sana malu mo ni sa Ice Cube. Mali. Baca ko ba. Gondo na marama. Yeah. Baka tamat tu na. No turanga. Sige ko subanga. Ko kila era na tourist do la kumai. Kanawanga. Iya. Kel chikamai. Kila libro de geng ni banao. Right. So na geng ni bakao banao. Bakao. Kau ira kadet ira se buli kina ira na tourist ira sin kila na me bala na ira sa babuli dikina ira. Right. Kochira na stongo, kochir to bango. Roto na tip tiki kem do bango. Lakon na style kila matanggali ka bango na boy ngone bango kochir to na tourist. Kunya ko na tourist wa bogo chip. Can I help you? I go, yeah, we'd like to see the beautiful Sioux City. Yeah. All right, follow me. The post office wire to reda na handicraft logo may bango tango mo dito sa kuna park reda na sura to sukuna. Bango ko this what park is this? It's a Sukuna park. Oh, who is Sukuna? Sukuna was was slang tanako. Oh, he's got a school in Namboa, and he's a very, very great man. Yeah, he's some man in Fiji. And where is Ratu Sukuna? There's nothing of Ratu Sukuna here. Oh yeah, he ran away to the government building. The future is exciting. Ready?